Šesti po redu, Medijana Sport Fest, zvanično je otvoren danas u 19 časova u sali osnovne škole Dušan Radović. Nama je čast i zadovoljstvo da, zahvaljujući pre svega razumevanju ljudi iz gradske opštine Medijana, upriličimo po šesti put ovaj turnir za preko 800 osnovaca i srednjoškolaca i turnir je namenjen pre svega učenicima koji nisu obuhvaćeni aktivnim treningom i bavljenjem sportom. Jedan, da kažemo, jednonedeljni turnir u odbojci koja je mešovitog tipa, sastav je mešovit, dečaci i devojčice, u malom fudbalu, u mini rukometu koji je takođe mešovit, posebno basket za dečake i devojčice i atletika. Na turniru će učestvovati učenici iz 10 osnovnih i 12 srednjih škola sa teritorije najveće niške opštine. Učestvuje veliki broj đaka. Ima mesta za sve one koji žele da se prijave za neki sport. Prema rečima predsjednika opštine Medijana Nebojše Kocića, cilj manifestacije je promocija sporta i ukazivanje na značaj zdravog načina života. Ovo je tradicionalna manifestacija koju organizujemo već šesti put. Obezbedili smo 800 majica za 800 naših takmičara. Obezbedili smo i vredne nagrade, pehare, medalje za naše najbolje učenike. Ono što je jako bitno je da kažemo da su to deca koja nisu ni u jednom sportskom klubu aktivno, ne učestvuju aktivno kao profesionalni sportisti. Dakle, sva ona deca koja nisu profesionalni sportisti su obuhvaćeni Medijana Sport Festom jer želimo da što veći broj dece koja nisu se profesionalno opredelila za sport povučemo ka zdravom načinu života, ka sportu, da jednostavno razvijemo taj sportski duh kako bismo ih sklonili sa ulice, a pre 5 dana smo ovde imali priliku da podelimo preko 550 đačkih uniformi. Za koji dan ćemo to uraditi još 560 uniformi u školi Učitelj Tasa. Jednostavno se trudimo da čitavoj toj populaciji od školskog uzrasta pa do fakultetskog obrazovanja gde stipendiramo i studente sa po 11.500 dinara, izlazimo u susret, tu imamo i naše talente koje nagrađujemo, a da ne pričamo o našoj pronatalitetnoj politici koja je jako uspešna i mi smo prepoznati kao peta opština u Srbiji po izdvajanju sredstava za pronatalitetnu politiku.